Pendiami ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Kasing ginong di Madan kabatip kum Meghalaya and Greater Shillong Progressive Hawkers and Trade Vendor Association ha ka arp tarik kelal kot arja arpsan kensan kelalit bantur biang ke office joka Shillong Municipal Board harangkat berak daki plakat. Ka jinglat bantur biang kinong syong di Madan seketika office kadai hadian bakal lit banbo daka jingtho show chairperson ka Professional Town Vending Committee halor ka jingpong priang ka jing temu bar penkria ek ki basyong di Madan sya muda parking hakaba kilabu por arsni baki depan khot jalang harikat hadu benta kim syam lakhot setia kinong yalam basyong di Madan banyakran kumta menta kasngi tho ding kroi kinong di Madan kilawan boy ka office Shillong Municipal Board ban syong yakhi klembu bor penlongi bangin wantur biang Indonesia Municipal Office namar shwa arsnya ka apply tarik ngiwan bu city hangne yang ba kidei ba apwe tarik ngiwan bu city hangne yang ba kidei ban khot kerki ya ka meeting ka ba long urgent jang ka Professional Town Vending Committee bangin yo ya kran ngin yo ya mersin mot ha namar kajing ya shna kajing ya tei maki baki sei kata ka pisarun halor jangki nong di Madan teng jangki nong di Madan ban penlut ki klor tangingim sotana ba tempatan kata kecing ekran hati visi ro ba kata ka pisa kawan mano basim kontrak kani kat not kata ka pisa katingka ban pentrai kam kita ki borok bendan kecing ekran tak kadangi kwa ba kidei ban kon bat lada mentas ngiwan hangni ngiwan syong rahana lada kimya khot kimya ini beten ba jangan gajing syong rahana kita khot satu IP kita nak jalan jawab. Ha? Kita khot satu IP kita nak jalan. Klam khot. Ki klam pat khot klam pat IST ta kadau ka sapelong ngi bangin yawan syong dharna. Jadu kena pon try. Ini baru sisni man lakasi. Malaksi betul ni yang ni. Ho ha do bakin takut try kini ngin semi rengkat.